Lantur gelar mana kenang nah dewa anak lu jeget ini ne jani nutu kanggelah metakon tekini dewa para dewa sang alwi pangsian yen gelah tanruh tekening idewu nyen maka sujatin nyane adan idewone wewe tamiwa kebuatan uli jijeng asal idewone wiwitan idewo teko lantas lamun jani dini di tengah wone apa ane dadi syarat idewo andok temen sawireh rasa yang puan gelah tadi ngomongin godel tumben ni dewa tepukin dia buku tumben dia ngingakin anak lu jeket buku ini nawe sang dewata yen sing peleh kepan tiang nar kemirem idewo anak luh jeget denena mulu sangkaning kautus oleh para dewone ditu uleng swarga widya dari nyariong maranin titian miripang tiang idewo mulut dosne widya dari kuli di swarga loka mulu sangkaning syarat kautus paro dewone bang siduk idewo teke tekene dia sang ayu asawur sembah ini dia mare sekadia sapunike wacanan sang meragu apa memang kan kecawis antuk nih dia angreni nuli ngaturang pangbakti warap titiang dia angreni uduh jero sang merago tapul weh utamu yen buat
para tiange boyolia tiang wanta media angreni wiwitan jagat ni sapunikeun aler yen buat wiwitan titiang wantah mawit saking panegara ini sadeuar lampah titiang wit wenten raris pemargin titiange rauh kiri-kiring tengahing guwa tua sangkanin titiang lapu-lapu titiang puniki wantah kautus ngatur rangagurun nda kasino titiang wantah pinakedude mangdo sidur aris titiang ngaturang sane merupu guru daksina ring sang resi dang yang drono ring astino guru daksina ne punika ayat katur majeng ring linggih ide sang praga guru ide dang yang drona sane wenten irike ring puri astinone ekolawiyo soma titiang nah wenten raris somah titiang sane meparap Raden Bambang Ekolawiyo pejap sampun nampi bukti somah titiang Raden Bambang Ekolawiyo wantah sampun presido puput nampi pabuktian keberadaan mepanakan ian sanes sampun presido puput katrimo oleh somah titiang wantah keperanyanan punika ngadokan sanjadene saking idol maka sampun presido puput kepice oleh linggih ide sang merago nabe ide sang merago guru
Antuk ledang mapai doaning mawit sangkaning ide sang meraga guru nabe sampun ledang hidup ngicen waru nugraheun sanne mangke titiang mangu walas tresno wantah nike sane dados jalaran mewastu titiang ne mangkin ngaturang guru daksina bina kepengwales tresna titiang ring linggih idene